باش خوندکارن هیجا از ماموستا شموز محمد بورما برانش جواکناسی آمادهی سه. وانه اما ایرو لسر پرزگریکا اول اوره اولان. ام بالا خود دینه د قیران و پرزگریکن روجلا دا ناوینده دسپیک ما شو پرزگریکا جنه دسپیکر پشتره آگل اتنسته و هوزیان آنها اول اوره اولان. به آوایی که دیرو که هر گو جواک بویو دیچه یعنی دیرو که رو درباز دبه تشتنه نه جره چه دبن. ل پرزگریکن اولی ین دناوا گلانده پرزگریکن ری اولانجی زیده بونه. اول کار سرکه یکو جبوه هاتیه چه کرن جبو کو پرزگریک جوا که چاره سر بکن. اول کار بنگهین یعنی آرمانجا بنگهین شخواره چی دگره پرزگریک جوا که چاره بکن. لی ام دبینن یعنی گوری دیروکی کومشیا اولن هایی ین یک خدایی بتایبت دکفن نوا ناکوکیه ده. ناکوکی دنوا وانده چه دبه. و هر یک جوان خوبه که اولا هری خودی باوری خودی ماف یا کج مافی ویه هر تشتی بکه او اولا هری راسته. دویده که ده ناکوکی دکفن ناوانده وان ناکوکیا بهتر ادناوا اولانده پرزگریکن ری اولانجی ای مذهباجی چه دبه. جی پرزگریک اوله پرزگریک ری اولان لوان زیده دبه. بره اول د پرزگریک که دایه ری اول وان زیده بون و پرزگریک بهتر زیده کرد. و حتی روزا ایرو بردوامن. سوزن اولان اینکو جبو براتی هفگرتن و آشیتیه لهمبری برجواندین شینبری ددان خودی باندوره که سینوردار بون. چینایتیا کود ناوا جوا که ده پیش کتبو جمش و همان گل و گوهران دبو کومک پرزگریک و پفچونان. ده ناوا حوزه که بچوک ده او ناوا حوزه که بچوک و هفگرتی یا وکه جهویان ده هند دما حضرت موسی ده د نوا خزمن وی ین هری نزده ریل بر پفچونن دجوار وکربو. بربریا کو د نافبرا حضرت موسی و برای وی هارون ده پر بالکش بو. شهرستانیا ایرانی و بچکرنا ری اولا مذهب شیعه هول بده کو برسفه بده تکچونا خواه یا لهمبری مسلمان عرب ین کو آ سنه یعنی سروریا سنه دکن. بگن سردستن عثمانی و سلجوقین ترک برجواندین خواه ده اسلام سنی ده وکا اولا سردست دیتو بون. ترکمانین کو بشک خزان بون زیدتر شیعه و علویتی هلد بجارتن. کرجی با آوائی کی دابش ببون. بگن دستلا دار بون سنی او به سلطان ترک و عربان ره هفکاری بنگاه تکلین وان بود. هر وها بشن برومت و خزان ببون علوی و زردشتی. ام دبینن دناوا هر جوا که ده عرب سنه شیعه نظام چه هی دناوا ای خریستیان ده دبین ارثوذکس کاتولیک نظام چه ری لپیشیا ری اولا بابو کو پرزگریکا اول بهتر مزم بکه. 300 سالن دسپیکین خریستیانیه به دابش بونن ری اولان تجیبون. گلو چین نچار بون کو برجواندین خواه دبن پرده ری اولان ده دوام بکن. هر گلی ری اولک جخوره چه کربو. لاتین ببون کاتولیک، گریک و سلاف ببون ارتودکس، ارمنی ببون گریگوریان و آسوری ببون نستوری. به گلک ری اولان جهف پارچه بوی، گلک ری اولان جهف پارچه بوی ببون چاوا یعنی گوهرتنی که دناوا خود چه کربون.
به گلک رئولان جه هف پارچبوی لی رزگاری دگریان هر وها ببون اولا امپراتوریه دوی وری دجی گلک پرزگرکین پارچبون چه ببون جهودیه با آوائه که گشتی نه به تن خریستیانی و اسلام جی نوا خواه درخست د نوا خواه ده جی دابشی هوزان بود مینا کو دابش بونا یهودی و اسرائیلی تیره نکر بو وکه آلیگرین پرس و گریک جی دابش بون پشتره وکه جهوین روژاوا و روژهالات هند سمبولین اول و رئولان جارک دن دابش بون د سردما شرطانیا کاپیتالیز ده جی روشنبیرن لایسیست آلمانیت جناوا و درکتن د وی دمه ده خریستیانی ده رفورم کمزن را در باس بو پروتستانتی چه بو و دیر نتوی پیک هاتن ل شهرستانین روجلاتا دور د سری ده ل هندستان و چینه دابشبونن به همان آوائیین اولی و رئولی بلاف بون و بخوره پرسگریک نو چکر دما کو ام بنگاه شیمبری یان تواهی آوان پرسگریک اول و رئولان لیکولین بکن اما به حسانی ببینن کو آمور متنکاری و زوردستی ین بربلاف و زیده دبن برستک سرکه را دبن یک دستارم بردوزی و شنبری ین کو کتنه نوا هف شرن متنکاری و زوردستی لدیجی جواکی دمشینن هین جی دولتا راهب آسومر و مصران و اف پرسگریک هاتنه چیکرن و بشران و بهتر هاتنه مزن کرن میناک بو دام بیشن پشتی ازمون آخوا یا مزن دما کو گود نابد تو آگر با آگر ومرینی راستیه که مزن تینه زمان دما کو پرسگریک نوا اوله ده هبه ریا ام دبینن گوچه هزین ین هزین کوجی دروته یه هیرارشیک و دستلاتدار اولی جی ریاوه دور دخه به چیکرنا رئولان اول هاتیش بو جواکه راست بکه پاقش بکه زلال بکه اولک دن به عین کاری راد به دکوین نوا ناکو کیه ده پرسگری کاچی دکن نوا جواکه ده د نواوه اولی بخوده پرسگری که نو درد کوین او جی رو اوله بهتر پیر دکی بهتر فرد دکی نه هیلکو اول به تکاری را به یان جی بکاری به چی تشتی د نوا جواکه ده بگهره ev çi metinkarî û destlatdarî bi vî karî radibe ku olê ji armanca wê ya sereke dûr bixe. Ji ber ku destlatdarî dihat wateya şer û şer jî metinkarî bû. Bû da dibêje nabe tu agir bi agir vemrîne. Destlatdarî metinkarî şer. Tu şer bi şer vemrîne nabe. Ev jî tê wateya ku destlatdarî bi tenê dikare bi destlatdariyê şer bike. Ji ber ku rêyeke din a xwegihandina armanca xwe tune. Destlatdarî li hemberî destlatdariyê wê çi bike? Wê di nava şer û pevçûnê de be. Ya ev ya ev. Hebûn ya nebûn. Bi vî awayî. Tiştekî din tune. Bi vî awayî dîroka şaristaniyê ya ku ji 5000 salî zêdetir ji aliyekî ji aliyekî ve dîrokeke ku bi rojane pirsgirêkan çêdike. Ji alî din ve jî çareyên aşopî yên bi navê amûrên çareyê bi tenê pirsgirêkan zêde û berbelav dikin. Çareya vê pirsgirêka ol û rêolan çi ye? Ji bo ku em nas bikin em ê çawa vê pirsgirêkê çare bikin. Piştî me pirsgirêk
danişandan ji kudekê derdikeve çima ol nava nakokiyan dene rê ol bêhtir pirsgirêka ol mezintir dikin firehtir dikin di hindirê şaristaniya demokratîk de mirov bê bawerî nikare jiyan bike. Mirov bê bawerî nikare jiyan bike. Yan jî mirov ji du aliyan pêk tê. Aliyekî giyanî ye û aliyekî heyberî ye. Mirov bi çi awayî baweriya xwe dike bela bike ama ew mirov tu ziyanê tu tehdê negîne derdora xwe jî. Bere li gorî xwe baweriya mirov bi çi tê bela bike. Xristiyan li ser ola xwe bi hemû rêolên xwe, Musilman li ser ola xwe bi hemû rêolên xwe, cihû rê ola xwe yani bi ola xwe û hemû rêolên xwe, îzîdî bi ola xwe, zerdeştî bi ola xwe, çi kesên xwedî bawerî bi di nava civakê de hebe? Nabe kes ji civakê astengiyê deyne pêşiya vê olê, nabe ew ol jî xwe xwediyê herî tiştê rast di nava jiyana civakî de yan jî jiyana mirov girdûnê de bibîne. Baş e wanaya me li vê dekê bi dawî bû, em ê pirsên xwandinê bi hev re çareser bikin. Pirsa yekê şaristaniya Îranê. Çi bersiv dabû li hember têkçûna xwe ya li hemberî Musilmanên Ereb? Şaristaniya Îranê wê bi çêkirina rêola mezheba Şîa hewl dide ku bersivê bide têkçûna xwe ya li hemberî Musilmanên Ereb. Pirsa didwa begên serdest ên Osmanî û Selcuqiyên Türk berjewendiyên xwe di Îslama Sunî de mîna çi didîtin? Ew berjewendiyên xwe di Îslama Sunî de weke ola serdest dîtibûn. Weke ola serdest dîtibûn. Pirsa meysîsya di ola xristiyaniyê de çima her gelî rêolek ji xwe re çêkiribû. Gel û Çîn neçar bûn ku berjewendiyên xwe dibin perdeya rêolan de dewam bikin. Lewma her gelek rêolek ji xwe re çêkiribû ji bo bi rêya xwe bigihêje naskirina wê olê. Pirsa pênca bû da bi gotina xwe ya nabe tu agir bi agir vemrînî dixwaze çi diyar bike? Bû da piştî ezmûna xwe ya dawî o gotina xwe nabe tu agir bi agir vemrînî rastiyeke mezin tîne ziman ji ber ku destladarî dihat wateya şer û şer mêtînkarî bû. Ev jî tê wateya ku destladarî bi tenê dikare bi destladariyê re şer bike. Ev pirsa pênca bû, pirsa me xwe a çara yekdestarên bîrdozî û şêmberî yên ku ketine nava hev çi li dijî civakê dimeşandin, mego yekdestarên bîrdozî û şêmberî yên ku ketine nava hev şerên mêtînkarî û zordestiyê li dijî civakê dimeşandin. Pirsa pênca mego bûza dibêje gotina xwe nabe tu agir bi agir vemrînî dixwaze çi diyar bike? Dixwaze diyar bike ku destladarî bi destladariyê naye vemrandin, destladarî bi awayekî demokrasî wê bê guhartin. Bi vî awayî wanaya me bi dawî bû bimîn kêf û xweşî heta waneyeke nû.